O te mai whaapitoa po o te mai a whaamtata ese. Ua lewa ona tu ina tu ele so swani le malo. Ina ia whaalau te leina a maise lava. Ia maua ini tu si pasi aloa ia. Ma tu si pasi tau loa. Peitai, e tō tele o tātu tangata. E leo si le fia lef so swani a le malo. E whaatala whatu. E le whaapoponga neo le tātu pokalame e te sila fia. Ua tau nai nei la le malo e tau wala atu ni matanga nuenga pisinisi ala manuia maleipa. Le whao ngā te tau o le avanore nei. E whape nā o na whainga luenga ai ma onga lava i lalo le polokalame wa tā ua o le polokalame wha aprenetisi a maise lava i lato o ngā luenga wha mtata ese o si mai moma le wha fonga. O to mai wha apitoa po o to mai wha mtata ese e tā ua wha peretani o trades. Lea fiai le whai eletise ma le whai pusa aisa. E le fisiringia le tā ua o to mai nei i le atinga enga o so se atinu. Ma al mana tu mawalunga lea. Na lai on tanga ile malo sa mo ile tu sama le fase futo sa taluai. E tu ina atu so swani. E una ile o oina le nei o nei to mai fa apitoa. O pokalami ni fa apprentice sa mo. Se tasini o pokalami po fa ma itian malo. Mana na fa tu langa mai don tu la fon o tu tau sanga tasi fa fitu lua. Ia ona ta pena lo le ia on tanga venga de temina ia ina to sa ia ina taimi ma matai dona fa tinum fa ngai we meteu sanga te sifa fitu fitu ia ma fa mo nga autu ala to yo por kala mine fa apprentice o si sira le malo ina ia se sia va noi e ta pena ai le to mai fa to ta to tangata I mata ta ese pe fo la usi fia o le una itu langa o ngalo ia I tonu flea o ma potua o pe ona ia ta to fa na ia mata ta fo da sunu ia ere au sia umai tangata ia ia fa mo nga le mai to tere fo ta to tangata ia la to mai fa pito fo I ma le ngara ni ta to por kala mine fa apprentice so ie e wa to ide ma lo e wala tu tanga lo business ala manu ia malipa e ta pena le o nga dia ina ia fa mau tu ai malo I ai de to mai o tangata ni to no tata ese no longa le fa tasi le tanga luenga ia mali university wa Samoa I tu langa la I oli tanga luenga fa ma popoina mai por kalame ali university wa Samoa la to fa ti ngoa I tu langa o nga o le isi fa nga pa anga sidion tau dia foi to por kalame nei o company pisinisi mai la to e pu le fa le fa nga luenga ma fa nga pa anga la le taftoru le tau dia te mai tau te mai tau nei se company fa nga luenga tangata lea io non fai lo sa di stala fa pe fo isi ia ingola nga va o le si va nga ta o lang mai ta tu pa nga mai fafo I tu lang fa tu pe ina ni si tapin pe langa sa I dinga e fa le ya ti di nga luenga tanga luenga fa ti no ino ta fa yo ile o lo I fo committee fa tonu le fa apprentice ma lo nga lu fa ta si tu lang fa tonu ino o le fatino ino por kalame ne ina e mata itu mautino o le nei fatino ino le o le por kalame ne I te mi umalava sa ia tau sanga na fa malolo ele por kalame ai toi fa tu langa ni si swing fo mo le fa le ya tili ma pasia I lo le tu la fono fa aprendici lu afese fo le fa o le tu la fono la le wa matua mayo io mata oto ai mata fa yo patino le matanga luenga pisinisi ala manuia malipa maana pa anga e ele no ste a wao ile papa ngala ma company po fa fa luenga mo ila to lo a onga ila lo nei pro kalame o le fa apprentice o le ai mauti tau avea le pitola au vo le ole me tau fiwi pe o le ai me tau o onga a ole tamatiti ai e tu al fa luenga e na te whaia rola le si component for the called practical. Po la nga lue I ona lo filimai I tua. E lua ba nga lo vai na I ele proklame fa apprentice. Ona va tu stusi po after job training. Mana nga luenga fatino po le on the job training. Mai fitula to mai fa abitoa. O lo ia te tono le nei proklame. Mua o le fa ka mutsa po le fa me afale. Lo na lua o le fa moli. Lona tolu nga singa o totonga masini lona fa insinia o sta vale mamsini lona lima al palama lona ono fa pusa isa ma e malulu ia male so o me
O le matata lea o le ngau singa o tōtonga o masini ia mo se mea e malinge whaungaina lau o mea. O le o mea ia pe o le upu e tasi tau te ia e tele tua inga o mea. Whare inga silia ia ma lata mai mo mea tau tāwale. Whare tonu le ulu o lafia o tāwale. Ia e whainga tā, tau tā pēa to e oka le se uru fau. E whainga o fia ona mai ma tō patino ise ngā luenga whale lei ai. O le welo po le so o mea o se matata o le vana i Samoa. Pe ia fo i ona sila fia. O le naunga lau tele le ua mea. Ai tele i tu ai ngā ua mea. Ia tele fo i me to tia ma awala e whaonga ina mo le so ina ua mea. Pe i tai lao. E awa ina sila fia le tau mai titi. O le ale le tu ai ngā awala e so oile ua mea ma le ua mea. O ia umala me tia ma awala e mawhai ona mawatu i le aonga. Pe a whapea e mawhai ona le stale lalo le polokala me le wha apprentice. O le mtatane o le tise o le setasi leo o matatau. Tua tele i alo mwhanau o tatou atunu o lo atua waa mai le o wina. E tasi o matata e whaifo isi na whaingata le tūlanga e tau o wina. O nei tau wena au sia e te maiti a mata upu lei e pe o le numera. Ia e maise ma le ingilisi. Ua whaatūlanga foi lai tūlamana mia e te tau na au waiaile aprenitisi lalo le polokalame nei. E te tau na lua se lau i tūla e a onga tustusi aile aprenitisi le Universitea wao Samoa le papa inga ngala. E te tonu le tausanga. E valu se lau i tūla le tausanga. E a waiaile aprenitisi ngā luenga whaatino. E te tonu wharefa ngā luenga. O lona winga, e a fei tūla le tausanga. E te tau o na au waiaile aprenitisi e le whaatinonga wa o tustusi mga luenga whaatino i te tono wharewhenga luenga. O le matawhai o i lava ia le employer po o le ona ngā luenga. O le awa o ina, o le tangata le uta o le apprentice. Awa o ina i lunga o le practical po ngā luenga whaatino. Ia o i, o le ua apply ia awa o ngā ia whai e ngā uta le ngā tustusi. O le si tawhai o i tā ua po le ngā luenga le employer whai. Ia lea na te lango ina l'apprentice i le tu tau pili. Ma tau lea fo le tolus full pasene o le pili o le apprentice e pei e le tangata e ona ngā luenga. O le tangata fo ila e ona ngā luenga e te tau o se tangata fo lea se qualified tradesman po o se tangata o pasi o faltu la fo ia po ua o son tu spasi e ale o ia ma tangata fo e o nas business. I le tū tau pili a ongo a aprenitisi, o loo aia ia lava i lalo le tūla whono, o le 5% o le pili a onga te tongi le malo, 12% te tongi le whanewhainga luenga, e na o le 2% te tongi le tangata aprenitisi, o lona winga, o le 4% o le pili a onga le aprenitisi, o loo wha askorisipi. E lua whamale lua, i lua whamale wha, ia na ua onga i le tata SSA vai vase, i lalo le polokalame tau palama po le whai paipa. O plumbing and sheet metal ma na whamanuia ina ia au le tusipasi o le intermediate certificate i lua whemale tolu, i le lua whemale whaana, tu whamanuia ina i whaia au i le tusipasi o le full technology in plumbing and sheet metal. I le lua whemale walu na o apalai mai ai i le awanua tau palama i le SMI o lo whainga luenga i taiminei. Mana amataina o whainga luenga luafe ma le walu i mea tau palama, whatino ino ngā luenga whaipaipa. I le luafe sfulu ma le lua na toi a ese manatu o le a toi whaawawina o a o ngā tau palama. E kua kele lava le mamanu le akungu e le moa le avangoa le whalawa i kele malama i le a onga ma whainga luenga. O le ka ua la ngal prokalame i la uo o ki ei. O le koi whalawa i kele inga i le o le malama i le whaingsingia. E whesosoangi lea i le whainga o ngaluenga ma le kele o whawhika udi kongo whalinsingia i mea o kau kāwale me whapenga. E mea sa e le iloa ua kakala e le aonga le whaiko e whalau i kele ma malama. O le taimi foi o loo whanga soloia o onga tustusi i le Universitea wao Samoa. O loo whaatūlanga i taimi manava. Ma loo maoti lava i lalo whengai ngalo i o le proklame wha aprenitisi. Le le tatau, o na a fia le tatongi le tangata aprenitisi, e le wha ngā solongo le polokalame.
Terminei o sui ale technology ama le sawal tau sanga malon swing mai I tu tau tavali pe ol mena leo avel fa mo company nei ma avel support malo sel company nei as como I le vainga leo le apprentice o la to umalo o faiona mai nei ma boa no nei le company nei ia ona faiona tu ina tu kalamele o le level nea le apprentice ia ma le tau sanga mo tau sanga lua na utali ile polytech po na utam tata SS ia se vainga fo maurunga kid fo ile le level le o ia foi le madienga ele afiaron tong tu salava po le wa le faide dua se lau tu ra tau sanga I ore investe faida na a o ngai tu potua e anu ni tongi na wo man faida la to madienga tau sanga a fa pe foi na isi tu langa fa le tonu mai de valia yo le foi tonu ta to mudanga luenga mar si anga e ma fai ona sur fai ma tanga twenga luenga nei fai do mai pa fai we se fa le ton e se mai le mana onga e te tau na whainga luenga na tanga talo talo sangatu I le polokalame wha apreditisi e tanga I le leifo I le tanga luenga I anga wa amo bia mo le urufale o seisi le nei polokalame e tolu awa enga ia po anga wa e mo mia e urufale isi tasi ia po alo fo tatu atuno o e fiawa o ina ilalo o nei fo I polokalame wha apreditisi mua ia mai ale vasenga sifululua I se kolisi mawalunga I tonu Samoa. Ia ma ia whainga luenga I matata wa ia whiwhili I tonu sa whainga luenga. Ia I lea lo I fole tausanga. O lona lua, ia oa o ina si tausanga stasi le vaenga o whaasaini si whaatino I tonu o tato Universite o Samoa. Ia malilon tolu. Ia whaawina tau mawhai se a onga matata ese tonu si a tato atinu. Pei ona ia ele lau mua puna oa. Ioane po seko po Don Bosco. Ia po lea o mtata ese fo ia le whakasai. I sale longa. O le whaatinonga fo I lawa o onga tusitusi mga luenga whaatino. O lo so solo lava I lunga o whautuanga tāle whea ngai. E au fia ai ma le teknolosi fsuisu iai. I lea taimi mai lea taimi. O le si tu tāua I naile. I le universite o la tau ia o la tau fatua ia ma I le curriculum po le maenga o onga lea o ina ia tangata ni o ta o apprentice e iai fo I lale mawhiso ta ia ale off the job training ma le on the job training ina ia o launga tasia le tūlanga o loa o ina ia apprentice I o le maenga tustusi po le theory a laku le application lunga le al on the job ia tala fia ngai le mena o ina ia ma meo le awhaatino ina e iai fo inisi o tangata o nanga luenga e fau tua mai I tūlanga fo le curriculum ina ia whaapea ona si I lunga lea mea whaapea nā fo la ona whaatau e mātou I le council ina ia mawhai ona whaatau noi na imta upu ia ona mwhaile on toi suianga I le curriculum o whaapea ona o ina inga uta I le universite to le taimi nei o avel whaamarosia ma le whaamarosi ongo le tūlanga na o tele o tavale o ma le taimi nei o sau le new technology tele na computerized ka avat o le tulanga na e tau foi langa update ia le level iai tangata level to asau ma tau lia level to ai meleao tau ona sau practical tulanga le wo iai Samoa ia mesela lang o le first paper ai tau e mo ia la o lea iai ale I mafau ngafo nei ma taitonunga e la e marosialo potomasan ia ai au mai la palangi su ing tangat fengalung mana mi alfa spepa fa mau ni ai o le te anga va ai le matata ma le matata le la e o ngata siala ta to ma me e mai mi tata ia mai fa fo ma la to fo imana o ngale e te mini o fa mau ni ale ta o tu spasi ta wo loa ele tu langa fa va o malo wa ye nei e pe ona mana mi mai ai o tato tangata o lo ye to mai fa bitoa Inisi o ngaluenga whaavai taimi I whawhato Samoa. Ia o leisi foi tūlanga ia I tauna mautinoa o lo o ngatasi ia mata upu tustusia lo o whaatino le Universite o Samoa ia maanga waa matomai whaavao malo ina ia whaawhaingo fie o na maua ni ngaluenga ia alo I whanau o le tunu o lo o ina neipo kalame ia tunu I whafo mule sila fia fo ia oa Ia foi nisi o tato program for apprentice o lo ia nei la loi e toi fa fausi o Christchurch e taimi nei o mato mo foi nai so ta inga
e whape to e tasi ai ngai malanga turo i whafo. Whai se pepa se si pokalame se tasi. Mo le ono masina. Ia, a mataron vai ngā ruenga whao ngā e ala non to mai no na winga. Mo le to e alo to e turi se si whātau sanga po se si lima tau sanga e. E to e whai se si whai donga whapitoa to i matata se i New Zealand po Australia. Ai ngā watu lava malana tu si whaama tu spasi tau aloa lea. Whao ngā alo e kampani i whafu. Ai paula le si ratou. Ai a inga e alu e whai le si pepa e tasi. E wha mao ni a tiri ai le tūlanga o le a. Mao wha mao ni ina e fua tatou tangata te mine. Moi la tau wa lewa na whainga luenga, maolo i aita mai wha abitone, ai le maua ni tu spasi aloa ia. O lo i ai fo ile isi o proklame wha anatinati, e ma whai ei o na vave maua ni tu spasi tau aloa, a wale anga i lumo leo la tiae. O le ngō le si vai ngol tatou pokalame ni, o le suenga tau matata ese. A wha peutani o le trade testing scheme. Paula le ese ngā o le pokalame wha apprentice man vai ngalo na lua lea. O le suenga tau matata ese. E me whai o na maua le whai dongo te ngata rei lalo i fo tau sanga i tasi. Ma iei aso suenga wha apitua e whai a man suenga e tau na sue. O na whai rola i o na wha au mai pe wha o ngā nei te ngata fo i o matutua i fulava. O lea lava i le i maua lewa noa e mua tu spasi i tau aloa. Ma alo vai ngano na lua na e pe no mai tau mai. Pau ara le se ngā vai ngā i e lua. O le pokalame wha apprentice. I tau lava o na wha mai a tau sanga e wha. O na wha mwhai na mua tu spasi tau aloa. Al vai ngano lua suenga tau mtata ese. E ma whai ona sau tangata le si tala, ta pena fo e mtanga luenga i la tau weto mai whapitoa. Nā tau te whaatino ina le o ongo tangata lea ma mai ilo i situ langa o langa waa. I mtata le wana whitwhiria. I am whai rola san suenga whapitoa. E re o watu matau sanga pia whapea lava i solonga ni leile. Ni whaatino ino lana ta penanga. O le o ongo e whaaprentis e ta u o le competency standard. E compare le tamaititi a ngā i le standard. E le peo a o ngā ia masani ai tātou. E whātustusa le tamaititi i le si tamaititi. Wa i sili ai. A o le ngā luenga lea, o le a o ngā lea. E whātustusa le lau ngā luenga i le standard. Po o lea wai whaatinoa le ngā luenga a ngā i le vase lea tu mai ei. So a usia loa le maulunga lea ia wai pasi. Wa le koe ni tinga ngisi kanga ka ko ali fai mai whawhala ko kisa ilia ia whao toka wale lau ma whai e usua fo ia pe wa umaisia wale ile ia konga kampangi o ngā lako whain out ia whao te o ka wale sa le pole ala wale whain ka ia ai kulanga fo ia le mea kaupei ia lau fo ia wa whalonglongo fo pulenga lau fo ia le ma whao la sisi a kulunga le kai losu kala li kula ki ka whaika ka whau mai o le apelenkisi. Au se lui ta ua fo ile mo alo ma whana ua si o teatro watunu. Ia ele muta i universite, ia pe ngata ele, pe whaito o lua mal whana o na ngatale o awa onga. Mwhainto e whalau tele atu le awa onga, ia ua foi se lumana imanuia o a inga ele ngata ele o ngā luenga ma kampani o ngā lulue ai. Mafu anga foi le reina wha malatu per malo. Wha wau per po kalame temine. Whawau pea, ia mwhatau anau fo o tātou tangata. Ina ia o mai whao ngā lewa noni. Ia o se whautuanga fo lea le tātou pokalame mai se lava i la tau o ngā lulue i ngā luenga ia whaamtata ese po trades ina ia whao ngā lewa noa. Pea whapea le se tusi alo, ia po se tusi pasi tau aloa. E whapea nā ona e whinga luenga, ia ma e a o ngai foi. E toi whalau tele, ia louta mai, e mai se, o le si tia i whao loutu langa i tono launga luenga. Ia malelei ai foi maro tongi. Sei se fo ponga vaso mo mo tem nei. Se foi.